Finish him! A huge KO! Magsayo has Matapos ang impresibong panalo ni Mark Magnifico Magsayo sa kanyang huling laban kontra Ecuadorian Brian Mercado via second round knockout, skill level that's in front of him. There you go. Well, you know Magsayo, he's experienced. He's gonna go for and a flip to entertain. ay talagang napapalapit na itong si Kawayan para sa WBC Super Featherweight World Title Eliminator. Posibleng makakalaban niya ang kasalukuyang rank number 2 sa WBC, ang Meksikanong si Eduardo Hernandez alias Rocky. Nagpunta na sa 60 seconds sa WBC convention sa bansang Germany itong MP President na si Shane Gibbons para formal na mag-request sa WBC na ilaban itong si Sano sa Meksikanong si Hernandez. Positibong sumagot naman ang WBC President na si Sulaiman. Kung may kasanga ang nasabing bakbakan, ay paniguradong matinding suntukan na naman ang ating aasahan. Parehong knockout artist at parehong uhaw sa panalo at sa titulo. Dagdag mo pa na isang Meksikano itong si Hernandez na kung saan kilala na talagang matapang at matibay sa suntukan. Kasalukuyang rank number 2 sa WBC itong si Hernandez at may impresibong record na 36 wins, 2 losses, 32 via knockout. 4 lang ang umabot sa desisyon. Habang rank number 3 naman sa WBC itong si Mark Magsayo at may record na 27 wins, 2 losses, 18 via knockout. Galing sa 3 magkakasunod na panalo itong si Magsayo, habang galing naman sa 2 impresibong panalo itong si Hernandez. Sa tingin ninyo, kung sakaling matuloy ang nasabing laban, kaninong kamay kaya ang itataas at hihirangin pinakamalakas? Kamay kaya ni Sano Mark Magsayo alias Magnifico o kamay ni Hernandez alias Rocky ng Mexico? Bago matuloy ang laban ay panoorin muna natin ang knockout highlights ng kanilang karera. Touch him up. Pero bago tayo magpatuloy mga pre, may isi-share lang ako sa inyo. Alam nyo ba noong taong 2010, ang Bitcoin ay nagkakahalaga lang ng ilang sentimo ng dolyar at ang 10,000 Bitcoin ay naiti-trade lang ng 2 pizza. Pero ngayon ay umabot na ito sa 100,000 US dollar, all-time record o mahigit 5 milyong piso. Ang 10,000 Bitcoin noong 2010 na naibibili lang ng 2 pizza ay nagkakahalaga na ngayon ng milyon-milyong dolyar. Kaya naman magandang pagtuunan ng pansin o pasukin ngayon ang investment trading. Pero ang importante ay meron tayong mapagkakatiwalaang broker na mag-guide sa atin para sa profitable trading. Kaya naman narito ang one of the best, ang Pocket Broker. Ituturo ko sa inyo ang 3 simple steps kung paano kumita ng instant $100 o mahigit 5,000 piso. Una ay pindutin mo lang ang link na nakapin sa comment section para ma-diary ka sa mismong website ng Pocket Broker. Tapos mag-register ka, type mo lang ang email, password at ang ating promo code na Manoy100 para makuha mo agad ang bonus. At pag naka-register na kayo, ganito ang makikita mo ang Pocket Broker dashboard. Tara, try natin mag-trade. Base sa analysis ko, pababa ito. So dito tayo sa lower. O ayun, di ba? Kumita agad ng ganon kabilis lang. Easy lang, di ba? At kung mag-withdraw ka naman, marami silang secure na pagpipilian. Pwedeng bank transfer, e-wallet, GCash at pwede ding cryptocurrency. Sobrang bilis lang ng proseso at 0% commission pa ang withdrawal. Kung may mga katanungan ka naman o concern about sa platform ay walang problema dahil meron silang 24/7 chat support at over 130 assets offering up to 92% yield including currency pairs, indices, stocks at cryptocurrency available around the clock. Sobrang smooth lang gamitin ang Pocket Broker at sobrang reliable. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Sabay-sabay na tayong mag-trade at kumita gamit ang one of the best platform, ang Pocket Broker.
Basta huwag kalimutan ang promo code natin na Manoy100 para sa easy bonus na $100 sa pag-register pa lang. Round number 4 for your winner by knockout. Часто це титул чемпіона світу. І протягом року їх буде чимало прямолінійно. Він йде вперед. Який потужний удар зліва і після нокдаун, цього він такого ще не бачив, ну настільки потужний був цей лівий збоку. Ось те, про що казав Едуардо Hernandez. Magnifico Magsayo unbeaten. Zania wearing the blue trunks. Peche is taking the jab, but can that jab repel? Avalos. Before setting for it. Oh! So ngayon, here we go! Yan ang puwersa na taglay ni Mark Magnifico Magsayo. Bagsak na naman! Itong si Isa ng Peche. Mark Magsayo. What a show! Goes by the nickname so far though. Garza actually landed. Well, you look at the tape. Team in which he's part of. When Eduardo Garza said, I want to go not want to be batting practice for Hernandez. Uppercut. Hernandez has found the distance and that's double the pro fights of Garza. He's also got 120 amateur fights. Yeah. He likes to mix it up. You know, you'd want him maybe to be a little bit more I think he's hurt. There's that uppercut. And I'm gonna hurt you. And the crispness of the Hernandez. Keep taking this type of stance. I know a lot of guys feel that. Right hand to the chin, then a combination from Hernandez. Garza in trouble. Going in. Big body shot drops. And Garza does not that one. Yeah, he says Touch him up, go back to your corner. malaking test para kay because of the nervousness. Good left solidify good atmosphere from Magsayo. Very good left hook again. Solid. Oh, there's si Suarez with his record. Oh, good overhand. Wow, what left hook. What a machine. Magsayo. A flurry and ito, hataw. Ano si Magsayo? Oh gosh. This is uppercut. Ano pa? Yan ang dumating ngayon. Boy. And a backflip. Ahí la invitación a que hagan una pelea limpia. Poner el camino. Por lo pronto, entra en Codere.de Box Azteca Team saludando al Cha, tratando de arrancar. Y siempre he comentado, Lama, que un peleador cuando llegó ahí con el azaroche de buen pinto y todo lo suyo, Lama. John a esa izquierda de Tierra de por medio, no lo quiere cerca, se anima a una buena combinación, Lama. Sí, está Cargando fuerte. Jorge Calmata parecía que se iba a la... 10 puntos para Rocky. Que una bala perdida puede pasar todo. ya engallado, ya sobrado arriba. Empieza a tomar ya calor. Liga Mexicana, el Rocky Hernández, que allá comete. Tierra de por medio. Palo, palo, como dice Rod. Hay una derecha que llevaba malas intenciones. Truena de mano izquierda. Pero se está fajando en serio, es muy valiente. Hemorragia importantísima, Lama. Parece que esto se termina. mata en estado de coma. Y detiene la pelea. Pero creo que eso puede corregirse, mi querido Ray. Amazon Prime. Were you gonna be active? He looked for a fight and he was last. I don't know. And that's a right hand from Magsayo immediately. Former champ that he is. His legs here early. He could get himself into it. When he lost. Man, you want to be active. We know. Canelito. Limber. So, Canelito was no pushover. So, he's like, you know, well, we know this guy's tough. This is why we took this guy, because he's going to give us trains. And if there's nothing at the end, third round. Wow. He attacks and then, from Magsayo. Eric Magsayo. A huge KO! Magsayo has knocked out Canelito! Buena clean fight. Ya les di las instrucciones que una pelota y corners. Paleta 130 libras. Y arde, arde de pasión. Guardia natural. El pantaloncillo, butacas, el grito que ustedes están. México debutó para los profesionales en knockouts. Este niño artillero, como le dicen a este muchacho, se acomoda todavía el peleador mexicano. Viene bravo el filipino. El que le dicen Braveheart, con razón, conectado por una buena combinación. Warren Mambuana. Pasado en el archipiélago, jugando apenas
el mentón, conectando sólidamente hasta ahora al mexicano, pero también le están entrando los golpes que está lanzando el Buena filipino. fuerza. 10-9 para el Rocky. Vámonos, segundo asalto. Conectarlo al rostro hasta ahora. Lo conecta con solidez, volado. No se recupera el filipino, va por él Eduardo. Y lo pone otra vez en la lona. Y la pelea se acaba. The officials and judges have done a sterling job so far. Here, Eric destroy. Oh, that left. Momentarily. Bam, 4 times, so it should be a stern test. But look at this from the Philippines. Can really change the course of the fight. What a right that was. I think it was a left actually. Followed already in round number 1 into the red corner. First round, but he's done enough in the judges' scorecards. Lovely left to the body of Magsayo again with the left, and again 3 lefts on the spin. So opening 3 minutes, and the Filipino this time lands with a right and another right as well. And just on the bell, it's a familiar scene of the Indonesian being rocked back in the destroyer. Got enough defence on it to get it out. And when he falls in full throttle, there's the left one of these really aggressive lefts. He's trying and right. Just got his hands up in time. There's another right and a left, and now Eric destroys. Trouble there. Oh, big to the body again. Oh, that was lovely. 4 punches on the spin. Now gets to the corner and he goes down this time. And that could be all she wrote. Oh, number 14 for Mark Magsayo. 19-0. And the man for the Philippines. Ya platicó con ellos en Bruja. a 10 episodios. Pelea por episodio. Pública mexicana desde la ciudad. Pero atención porque sintiendo el primer golpe. Yendo hacia adelante, sí. En teoría de los pesos superpluma donde brilló. Ahora está retrocediendo este que es el Rocky con golpe. Eduardo Ersen de Drian Francisco que también con Seguridad y Adrián Francisco tratan el macanazo del boxeador mexicano a Francisco. Pero ni hablar, él se deja arrinconar y el Rocky lo que al frente. Pero le falta tirar ya. Tira primero la derecha. Y Nuevo León, a ver a Chihuahua. vamos con mucha potencia de Eduardo Hernández aquí con el boxeador filipino. Pero se Tirar el jab. Está haciendo bien las cosas porque pega fuerte el Rocky. Pero debe tener cuidado. botándole hacia atrás. Algún golpe del tagalo, pero sigue lo que es su trabajo. Pero también la condición física es impresionante, pero es muy importante. Me da la impresión de que la muñeca o algo en el puño del derecho del filipino, porque mira, aquí está la repetición. ¿Cómo se Obey my commands at all times. Obedecer mis órdenes. Very tall for a featherweight. Look at that. Fight the power mula sa kaliwat kanan. That's so... ¡Oy, down! Good shot! 4, 5. Oh boy! Mark Magsayo. is in tremendous Ah! the round. Oh, no, he's out. He's out. Kickboxing ang pinanggalingan. Ito na, round number 1. He looks strong. Ano yung katawan niya? Medyo muskulado. Oo, he has been involved since 2009. Hanggang lumaling laban ito 65 pounds. So he is used to fighting bigger boys. Mike Magsayo because he can explode anytime. But this is his first big test. Ito talaga yung unang test para sa Super Sen from Thailand. Iba talaga ito. Thai fighter. Sukasem turned pro in 2009. Actually won. Nabeda Brosa siya. Tulog. Red trunks. Oh, he's connected with a good right from under. Good right uppercut by ganong strategy. And a good left from under by Magsayo. Magsayo. He missed with the left. He got caught with the hard left from Sukasem. Magandang kaliwa yun, ha? Oo. Itong si Sukasem bobbing and weaving well to try to figure out Sukasem. Opening round. Right hand by Magsayo. Oh, magnifico Mark Magsayo at Sukasem. Kit Jung-good ng Thailand and the Thai Sukasem. Oh! Grabe. Grabe yun. And back to the action. That was a hard slam, ha? And to think, mas malaki si Magsayo, ha? Binaliban ni Sukasem. May laban talaga ito. To Thailand, a good right hook good right hand by Magsayo. Oh, beautiful counter by Magsayo. Lumalaban. Oh, may laban talaga. He connects with a good jab. Magsayo has landed some good shots. He's in trouble now. He got caught. He's ready for the taking. Another beautiful right and a
Mystico. Another right hand. And a left and a right. Masyadong wild. Have a good left and a right. Gagalingan na suntok na. He's a little bit wild coming in. Oh, he Kaya connects with the right. Magsayo. Good left-right combination. One hand by Super Sam. He comes forward. Pero magandang side steps from the fighters. Good body shot. By good rally by Super Sen in the midsection. Magsayo. So, Tiga for a knockout ito si Magsayo. Caution for using his elbow. Oo. Pilit na tinatiming ni Magsayo yung biglang pasok ng Thailander. Trying to nail him with an uppercut. And red trunks kontra sa Thai fighter na si Sukasen Ketjunggut. From Royet, Thailand. Magsayo, of course, unbeaten. 9-2. He looks like a young Rolando Navarrete. I was about to say that yung build niya, no? Against Choi Chung Il. That was a classic match. At the result body by Magsay. Left hook. He got it that time. Running right hand by Magsayo. Beautiful. count. Against Sukasen Ketjunggut ng Thailand. Matibay ang Thailander. Bagamat matibay. napakarami ng kanang binitaw. Matibay itong si Sukasen. Oh, beautiful right hand. Ang ganda ng kombinasyon na yun. Puting at ulo. Yeah, yung Itong si Sukasen ng Thailand. and a good body shot. Magsayo Body shot. going to the body. Oh man, different shots. What a lot of punches by Magsayo.